panagpagpatuloy tayo, malalag tayo pa eh. Ako Diyos, sagyaman kami, iti na-invite mo kada kami. Salamat ako Diyos, na sikhatin ang urnong kada kami. Tatlo, ay may sa kami na agdayayagun ka. Dan agtitinulong, iti kada kami nga kapigsa ito itong galmaysa. Ako Diyos, na kayo pamati, tumulong kada kami, tapos ikas dapat maawatan mi, dagiti surusurom nga inka isurong kada kami tata. Kaya Ama, timang tulong kanya, amang isuro ka dito eh. Tapno na ka nga maawatan. Kaya maawatan mi, may usar mi, kanang biyag mi. Dito yung mensahe mga ko Diyos. Salamat Ama, na kayo mga ko Diyos, ti man-control iti amin. Tapno ka sa kata amin nga alamidin mi, kata madayaw ka. Itinagan ni Jesus. Amen. Last at rinugyan tayo nga naadal kay 2 Thessalonians chapter 2. At nagpatinggan tayo kay chapter 2 verses 1 hanggang verse 8. At naadal tayo nga maala lagi tinamatin kay Jesus Christ. Pinupagpanan tayo nga rapture. Dito pinupagpanan tayo nga timetable ni Apo Diyos. Tatang ang gundaway, tiempo tayo pati pagpanan tayo pati grace period. Church age kunaga ito iti tiempo nga adedagi jay namati nga mabalik nga gurnong tanong deder kanya Apo Dios kun siwaya-waya ti amin ang tao nga mabalik nga makadungog kada kita sa sawi Apo Dios ta namamod nga isuda kat kasapulan ni Jesus Christ iti biyagya ngano jay last nga portion ti church age kat maala dagi jay namati nga pagkulan tayo rapture so nga dagi jay namati kada mamagnet ka so ala niya Apo Dios isuda jay langit kata makadwa na ijay paradise in 7 years. Habang dito'y lubong, kata ang lugi matanti panagriga ti tao, isulti magpunada nga tribulation period. So ito'y tribulation period, kata nada tayo nga maipakaamo di tao nga kontra ni Kristo. So jay kontra ni Kristo, no jay anti-Christ, kata maipakaamon to. So just after the rapture, kata rumor jay tao nga mang-control iti intiro anugong. So world dictator iso na. So ikatan ni Holy Spirit iti trabaho na nga mang-control iti daytoy nga tao, kat rumor ti kinatao na. Ngam ti umuna nga aramid na kat mangtag iti ornos. Ornoson natin intiro anugong, ora iti problema iti Middle East kat ornoson na. So tapos makitulang iti Israel nga aywanan na ti Israel dito nga tao dito nga dictator kat aywanan na ti Israel so makitulag so adat ti tulagan da iti Israel nga aywanan na ti Israel ngam no magudwa jay 7 years nga panagrigat ti tao kat dadaalan na jay tulagan na iti Israel tarigan na lang ti Israelites kanda iti tao nga mamati kini Kristo ngam iti kamaudyanan kat mabalot ni Satanas nga nang control kinkuana kat ni Antichrist kat may tagwa kan ni Jaya apoy nga awan ti pagpatinggan na. So diyan tayo patinggan tayo di last week na Sunday. Kati may katlo nga mapasama iti timetable niya po Diyos kat agsubli manon niya po Isus dito yung verse 8 hanggang verse 12 ada mang basa. Verse 8 to 12. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming. The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false signs and wonders, and with all wicked deception for those who are perishing, because they refuse to love the truth and so be saved. Therefore, God sends them a strong delusion so that they may believe what is false, in order that all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. So, jay kontra Kristo, anti-Christ kat i-control ni Satan diyay, jay 7 years. Kat dito yung tao, kat kabalan na, nga agaramid iti milagro. Milagro nga aramid na, kat usara na lang lagi jay, nga mang saor kadagi kita tao tatlo surutan gati hanga punno so dito ito usaran na
So nagaduti miracles nga rami din na, miracles nga rami din na kata pangsaor dagijay. Takas na counterfeit. Surutan na nga jay inararamid ni Kristo idi mabalik ng surutan na dagijay kat kasla ipakita na nga nga kasa dati concern na iti tao nga maabit dagijay nga rami din na kat parang pangsaor lang. So oray tatang tiempo kata ado ti tao nga agisorsoro iti nay magadaman urang agisorsoro iti kasla nagapo iti Biblia ngam iti panangi suro da kata sa bali. Ito nga matansyan kito mo kitaan tayo kata nagado ti mansaor itatang gundaway. In the time ni Jesus Christ idi kata ado ti miracles niya po Jesus ngam hana nga kahit nga sawen nga basta ada miracles na katus-usaran niya po Diyos. Kaya baka ibagan tayo nga, awan ti miracle na kata hangos usaran niya po Diyos. Ta oray ni John the Baptist kata awan ti miracles nga inaramid na, nga inusaran niya po Diyos. Iso nga, oray kata gundaway kata hanga miracles ti pagilasinan nga iso katus-usaran niya po Diyos. Iso nga, oray iti tempo ti time ti panagrigan ti tao, dito ilubong kata nagado ti miracles nga rami din kasitan ijay ngamahan nga iso ti plano niya po Diyos. So nga, kato'y bansyan sa kata jumatlan. Tapos ko na iti verse 10 at verse 12, kata no umay ni Jesus Christ, ang subi ni Jesus Christ kata dagijay na nagkontra kani Kristo, dagijay mangkontra kani Kristo dito 7 years nga rigat kata dusaan na isuda, diretso na dusaan na. Iso nga dagijay pasorot ni kontra Kristo, kani kontra Kristo mismo kata ukuman na. Diretso nga itapwak na, ijay ako yung awan pagpatinggaan na. Ngayon ni Satanas kata may balupay. May balupay ta ada ti plano niya ako Diyos matlang. Haji pantudjay at haji isura ni timetable na nakosyos nasa tayo nung tan iyay. Si Book of Daniel waray pugip ngayon na king ni Bukad Nisa, ada pi tagtagay na ni Bukad Nisa ini ngayon explain ni Daniel nga kaslada tao nga gold ti ulo na tapos silver ti barokong na tapos pababa kapag ito kahit nangasawan maribet ti adun to ti mansakop iti Israel kapag nagsasabang uda so dagito ada ti Gentile world powers nagsisinukat da kas kumain ti Babylon, Persia, tapos Greece, tapos Rome. So nagsisinukat da ito anang control iti Israel ini kan iti intiro alubong. Iso nga kita tayo kata iso ti napasamak. So oray no awan pa iti oray haan pa nga napasamak jay tempo nga imbagan ni Daniel kata napasamak di iti duma. Ngam ada dijay dado mga hantay nga napasamak ngam singan ginatan antay nagkaroon tayo Ilocano ng ginatan ginataw na ginataw din jay church age tapos panana kata adan to ti mapasamak na 7 years nga distress we know jay panagrigat dagiti tao. So kita kata ada nga mapasamak dito just after na alahan niya po Diyos dagiti namatiking pana. So linabsan ni Daniel no mano nga taon dito hana nga imbaga no mano nga taon ti mapasamak dito church age. So nga dito time tayo kata hata nga mo no mano nga taon. Nagado ti nagado nga ti Apollo ti tagada dito mga tao oray Bible scholars kata pa na mga 2,000 years plus mapasamak dito just after nga natin ni Jesus Christ. Namhantay nga mo, medyo nasarok na 2,000 years. Manipod na tayo ni Kristo, ginggan na tata, nasarok na 2,000 years. So hantay nga mo, no kaano, nga alam na tayo nga po Diyos nito no malpas nga alam na tayo ito kata talaga nga sumaro no, ipito nga panagaligat ni tao. Namhan nga 7 years, hang nga rigat unay jay first 3.5. Panantay kata ada nga jay arabi din ni kontra Kristo nga ornosan natin Middle East, ornosan natin Terolugo, kasala natin peace. So nga nakasakay ito white horse. Just after ni 3.5 years, jeto agrigaton nga pirmi ti tao.
talaga nga padasan da, ti rigat nga halakanon da. Dagi ito ikat hanya nga patpatjen ti sursuro ni Apo Diyos, kayat ni Apo Diyos nga uray iti rigat kat mapanunog da, malagip da nga talaga nga ayatan isudan ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos kat talaga nga mananga si isuna. Iso nga manipod Adam nga na natay ni Jesus Christ kat intod nati bilbilin na tapno manguan ti tao ng kasapulan da ni Apo Diyos. Nga itatangat niyo po, kat intod mo ni Apo Diyos ti kasla nawaya ti tao tapno surutan da ni Apo Diyos ng patyenda nga ni Apo Diyos kat ayatan na isuda. Kat namatpas dahil nga time kat ipalubot mo ni Apo Diyos ti rigat na unay tapno panunutin ti tao nga ni Kristo lang tati kasapulan da. Kat may ti sumaruno nga timetable ni Apo Diyos agsubli ni Apo Kristo just after 7 years agsubli dito lubong. Kat no agsubli dito lubong kat ibalod na ni Satanas tapos yung sana dagi jay hanga na mati kani Jesus Christ ijay. Kat isumbrak man ijay 1,000 years kat dagi jay namati kani Jesus Christ itoy 7 years nga rigat. So isumbrak man ijay 1,000 years kat dagi jay namati lang. Ada di may isang diagram dito. Sing mas haji marumas na marasas. So no maksing malpas 7 years jay. So sumrat dagit tinamati dito dito igat dito so dati sumrat dito ta amin nga han nga namati kani Jesus Christ dito matay danto. Patayan isuda ni Jesus Christ. Kung dagi jay namati lang, isuda ti sumrap ditoy. So man ditoy, dagi jay nagapod toy, isuda ti ag-anak ditoy. So man ti tao pag kumadun ditoy. Kumadun nga pirmi. Itoy 1,000 years kat ni Jesus Christ mismo ti ag-ari kat center of center ni office na kat ijay Jerusalem. So, dito jay ibagbaga ni Daniel idi nga adate mapasama to nga kasama fresh dagi jay Israelites. Uli na na Jesus maptang jay pito siya to sunod tayo Israelites tadi may dugong. Siya si man. So haman itsura to at si 1,000 years jay panto siya ng Christ kat dagi jay tatawid to kat mapadasan dati kapintas ti panagturay niya ni Jesus Christ mapadasan da. So amin dagi to itatao dito kat talaga nga makita da ti kinapintas ti panagturay ni Jesus Christ. So manipod ijay Old Testament, ijay Church Age tata, Old Testament kan ijay tribulation period uno jay 7 years tribulation kat mananga sila tanya Apo Diyos. Kuray dito nga tiyempo, dito pagturayan ni Jesus Christ kat ipagpakita ni Jesus Christ nga ay aritan natin amin nga tao. Malipod idi, naging ganang tata, kailangan pa kay salakanan ti tao kat jay panakatay ni Kristo lang. Uray ito'y 1,000 years. Ngam dagi jay na rapture, datayo nga namati tata nga maala jay heaven it for 7 years. At makisubli tayo kini Jesus Christ dito ilubong. So, makisubli tayo dito ilubong lang. So, mapadasan tayo, ipanagturay ni Jesus Christ dito ilubong. Kaya pag-diferensya na kala tayo kat han tayo nagbaso ta nag-glorify nag-glorified body tayo. Kasi nung kata ni Apo Jesus nga ibagi tayo nga han nga agbaso rin. Han nagsakitan. Lagi jay nayanak jay 1,000 years kat mabalin nga matay da kailan. Ngam nagpintas ti biyag da lang. Han nga kasla na isubi nga jay biyag da Adam kin Eva jay Garden of Eden. Tapos no denden nga malpas jay 1,000 years just denden nga malpas dito ikat maibulos ni Satanas manan. Maibulos ni Satanas manan kat iuwa pa to may to mangi magsulisog pa rin ikatatao at nagado ti sulisogin na. Ngam masulisog lang dito digi jay na anak jay. Ngam han nga amin. Han nga amin ta amuda nga ni Kristo lang ti kasapulan da. Nagado ti tao doy, nagado ti may masulisog. Kat isugan to ti sulisogin ni Satanas. Kat
malpas dia kat kung ada nga gubat nga di Jesus Christ nga ipanguluan ni Satanas nga sibukan nga na ba Isus manana kat diri sulan siya po nga awan kapatinggan na lake of fire. So dito mapasama. At tayo kat so katan dito ilubong so katan ni Apo Diyos iti new earth, the new heaven. So katan ni Apo Diyosan. So dito ilubong tata kat so katan ko ni Apo Diyos nga talaga nga perfect. Awanan ti baso, awanan ti amin nga madi kat awanan. Talaga nga nagpintasan. Ang nanayon diyan. Are you ready to ready kayo ng new heaven and new earth? Simanin. So hatan nga summary ni 2 Thessalonians chapter 2 verses 1 to verse 12. Bawal question dyan. Hatan nga di ka pag-share share. Pastor, within 1,000 years nga pag-reign ni Jesus Christ, you have just mentioned that tayo mamarapur that will come down with Him. Within that 1,000 years, we'll be given position nga ta because Christ will reign on earth for 1,000 years. Ada nga ti role tayo ijay. Da tayo nga narapture nga mag-isubli kanya na. The description niya pa Isus tata they will reign with Christ. So makituray tayo kini Jesus Christ. So mausaran natin niya pa Dios matla nga mangituray iti lubong. Hantay mo ano position tayo diyan. Baka kapitan. Baka governor country Philippines. Ayos. Curiosity lang. So the DJ may rapture like sa DJ 1,000 years from physical body ba or something else? Well, physical body nga ma-glorified dan. Well, nasa katan di bagidan hanang basol hanang nagsakit ken di bagidan na talaga nga ipanunod na napinta sa amin. Awan ang aman. And then kadwaan tayo maglaan day madama ka bibiyat dito. Well, makadwa tayo maglang dito may magapo tribulation period nga namati kini Jesus Christ maglaan. So amin na gito namati dito pitong taon nga ligat kat amin da kat talaga nga amudan nga Jesus Christ lang. So handang oray isuda kat handang nga mayaw awan. Oray namatay dito dito kat may salakad dalata. Dito ilang nalak dito kat mabalinda nga mayaw awan. No kamadyan ng 1,000 years. Additional question, pagdating mo ninyo yung mga tagpili talang itsura na the same ba lubong like ada di government kasi ada di agtatrabaho tayo lang kasi ada ting gobyerno to nung mangituray kat ni Jesus Christ kan nagijay namati kat isugdi na ngay jay time ni David ngam amin nga papasanok dito kat kasama isugdi ngay jay Garden of Eden isa nga jay Garden of Eden kat awanan ti oray dagi jay panana nga layon kat hana nga dangrad di taon talaga nga napintasan wala na kat oray jay ubing kat mabili nga ayam na ti cobra dagi jay ti mapasanok dito so kas tayo mutang talaga pimintas gapot ani Jesus Christ mismo dito ay Just for clarification, Pastor, sino titurayan tayo ta? si 1,000 years 1,000 years. dagi ti amin lang ito tao Diyan ang na-glorify. well tadyak ito ay nagapot to handa lang nga nag-glorify or yan mayanap dito handa nga nag-glorify ito yung ay pagmula na jay revelation nga ay turan at turay ko niya po Isos iti rod of iron at asaw na noan niya ti pagana kat iso ti masuro so nga tao nga nagbasog dito 1,000 years no diyan man kontra kini Kristo kat matay dagos so dati iso ti pagmula nga rod of iron
amin nga rami din nakat talaga na fair judgment nagta niya po Diyos. Barakay. Salamat ba? Saan na kaya niya po Diyos na ada uray may sa isa. So panalutan tayo na pananayin in 2 Peter chapter 3 verse 9 nga niya po Diyos kahit na amin mga tao kuma kata maamuanda patsinda nga ni Kristo lang pinatay para kadakwada. Kahit na asawan, kahit niya po Diyos nga amin nga tao kat maamuanda nga ni Kristo lang pinangsalatan da. So alright, itata na Jim po at iwanan kayo pinapinta sa damag kang numamuanda mat nga kasakulan din ni Kristo. At mahal ang pag-asad rigat na malakan ko itaw na katarod dyan pakadusan nga wan pagpatigan na. Terus saya problema ilaw ko na nagtalisod. So manipod hindi nagbasod ada kugiba hingga na jay last 1,000 years na makita ngayon tinatangkan ti tao na handa ngayon nga patien talagang ada ti tao nga natangkan ti panunog da handa nga makita jay gusto mo dapat patien kan pagkakanda. Yan sila, ang mga team.